Tokumunu çeştik. Atqa жаңы жіпті байладық. Қаншаға кетті балған бұл? Қаншаға кетті ол? 76. Жашы қаншалы? 4 асы. Жашы 4 асы. 76 өлі? 76-ға кетті мұны. Ақшаны сана отауыз. Тоқымын чешіп олғанбыз. Бұлақ бөтекелері барып кен мұның? Така олақа мұны, айылдағы така олақа болады мұны. Ауам өзілі айтады, малға мен жүргем өйлесі, атшы келе мұндай. Осыма қашты қой бөйлі. Мұна. Шындай олған. Простой аттарға бағалар. Шем, ассаламалейкум, шем. Şu arı kulunlar kaçadan uçuyorum da. En arzanları şu bayqap duramın değil mi? Kaçada otasın? Bolurun. Toçkası. 28'te. Urgaç var ha? Urgaç kulunlar da. 28'den de otas sıradı bu özü. Kaçadan vermeye koydunuz? 54.500 oldu. Eki onu sıradı. Oğan bergen yok ha? Azırak koşta bereriz buna. Urgaç kulunlar. Jayloğu. Çığa öyle durganlarına. Hələm özünür sınıstap qoldun. Bir silkin aka. O buna. Aldınız mı? 68 jarım buna 500 dolar satıyoruz. 63 ko aka. Şu aka mı? 63 jarım. 68 jarım mı? 62 jarım. Sıra beri otağız. 63 sıra oda. 500 dolar satıyoruz. Bir jarım mı fayda? Ha, bir jarım faydası ver otağız. 2000 verin aka. 2000 verin. Bir jarım zor mu? İnternette ciroz ya. 2000 verin. Eşek konağı. Bayaklar o. Eşek konağı. Erkek uğraşı. Erkek ekotek buna. Tulpar ekotek buna. Göğütesin görtasın arın o karanın. Narkın göğütesin görülür. Ya bu çangekten at geldi. Jakşattım malları. Çangekten geldim buna. Atateki küçtü bulardın da. Güzel mi? Pere 2000 aka. Sizge aka. Bölöğüne çok aka. 2000'ge. Ortadan bölüp koğulayım. Şunç olup kaldı. o zaman 250'den sonra o da aydın. Sizge aka. Sizge. Buğa çok ol bulattı. Ya menen çetelen mi? Ha, siz çetelen ha? Bir kadar var bro. Buğa kalşı. 65 kilo. Kuruzdan onu. O, bir kadar kalış gerek tura. Ben bir ürüğüne de otmayayım mı ben? Ürüğüne de. Bunlar az 6. sayı. Ya olsa koyuyorum biz. Aka bir sat olayan aka. Oldu. Şunday bağlar. Sizge aka. Şunday bağlarına. Bir yakın. Can başına bir görüp koyun şu ötün. Özlerine tüm bollar. Görak tas bu. Yetene. Aynen koy bro. Buna gövdesin gördün mü? 6. sayı satışı. Bugün sodası oldu da ömüş taksırında. 6. saydı. 6. sayı satıp tatkendan da ömüş taksırı. Ömüş. Alıveriniz de. Ömüş taksırı. Pazar var. 2000 aka. Yukonga 250'den sonra da mı aydın? Aka sizge şu 2000 alıverin. Pazarda şunday kızıklar çıktı. Aydın verem. Albasanız da satmasanız da gelip pazara yürüyorsunuz. Kızıktı görüp. Sodaga bay gün boldu. Akşam koşup koyun bekte olmay. Buna aksa. Jerde kaçka 27. Jerde kaçka oldu buna 27 min. Nerse satağız. Erkek. Erkek. Paydasını veriyorsa alır. Satağız. Sırazı kayra veriyoruz buna. 27 min boldu. Zerde lutay buna. Hop. Tinç bolunuz. Akşamı jakşı salaman jegmeşken aparıp berdin mi? Çok otboyun etpey. Sodalarga bereke, ağalar. Tinç bolunlar. Taksırım şu bugün pazar çıkıp soda koydu bay pazar boldu. Buna bir yakta getip alsam kayra kaçı kucu oldu bir yakta. Kaç euro da o? 62 mi? 61 nongo. Nongo beri da 61. Ha narkıga o sındıusuna. Nar jakta sındıu jerdigi. 61 beri da az bar jaklar yakın tartaylı. 61 no şu sındıu. Keldi atayga. Öte sındıu eкен. Şunday kişine tıkılıp tursun tartı olan çevim. Altmış bir, kaça aldı? 61 beri tas mı? 61 ken karoç. Paka soda bütölek bro. Alın uçunu 1000 somdan kaçpay deydi. 1000 somdan kaçta oza o? Sazgam nele o bu? Sazga kunan. Sazga kunan. Erkek, baytal. Kudan baytal buna. Kança euroda da var 1000 somdan kaçıp?
54 беріп отыр. 54, 55'ke bereriz muna. 54 berip atabam. 55'ke bereriz muna. Kunan baytal. Şunday soda var. Bular beyler var ha? Baytallar. Baytallar muna. Ulan baytallar. Kudan baytallar. Bu çoğun kaçta otağız? 65'ten adam bu. 65'ten aldınız mı? Devotam kim? Ha, Devotas ha? Devotas atak kançadan bereriz toçkası? 60'tan bereriz. 60'ka eleş kalsa bereriz ha? Kunan baytallar ha? Жазға бұштылар. Жазға бышты baytallar muna. No, qara 50 min kem vardı otağız ha? 50 min kem vardı otağız. Бұл жазға ne olup қалады бұл? Құнан çıkma olup қалады бұл muna. Şunday olған. 50 min kem vardı otağız. Sodаңыз берсін аға? Жақсы сатып алың. Қанша қалдыңыз аға? 64 күнде байладық жаңылы. Еркек па бұл? Еркек пе? Урғач. 64 қалдық мына. Урғач. Құнан байтал. 64 болды. Бойлу. Өте бір жақсы құлындарды бере тұрған байтал болды екен да бұл. Жігіттер сатылады, беде сатылады. Шын бұл? Қанша баш дедім ғой? Қанша пресс? 600-түк беде пресс сатылады. Тазау қанша орын ал? Birinci, ikinci, üçüncü orun. Birinci, ikinci, üçüncü orun. Barынан бар, айтқаннан береріз. Қанша? Биринчisi қанша, üçüncüsі қанша? Ақшасы? El қатары. El қатары? Ата көбірек алса оптыңды арзанырақ береріз. Шын бұл? Телефонды айтыңанда. 53 мен. 53 менен? 52, 59, 50. 52, 59, 50. Атак пресс қайерде өзі? Қылады. Қыла қайерге? Сыртынан. Қыла айылы қайсы районға қарайды? Момбек var ya, Noken rayonu, Momбек. Нокен районы Қошқардан жаны. Момбек файлында. Қылада. Егембердиев көшесінде шындай беде пресс бар 600 штук. Бизнесмендер чалғыла, жазғыла арзанырақ береді. Сода аяқтап қалды бірақ. Содан қылырын аға бар. Қанша өрет алды шынға? 29 мың, 29 мың еркек құлын. 29 мың, сода аяқтап қалды тұрып. Бер дейді. Шындай олғым? Құлында. Тартып қой дейді, айылдаштар көрсін дейді. Айылдаштарыңызды көріп олайын дейді, шын үйден дейді. Содан қода, құлын алабыз өріс азыр, Достарым көреді, а? О, асаттан достары көреді екен. Так, жігіттер, мынерде мына өте мұнда көрдіңдер, ең көрікті құлындар бізде де мына мынерде мына. Мына сорының көрілі, сорының мына. Жігіттер. 8 баш бар, шындай, а? 1 қыл мына, стандарт размердегі мына. Бұлар шында қанша айлық болып қата, 6 айлық, 7 айлық. 6 айлық, 7 айлық құлындар, а? Ошында точка басы қаншадан бересіз бұларды ошында? Bunu точка басы оптым болса, оптымда işleşiyoruz. Rozinçtin olsa, rozinçtin işleşiyoruz. Штукта алсақ өресіз, о. Ошында оптым қаншадан? 1 алғанға? 1 alğanğa 45'ten boşatıp keteverir. 45'ten байлап кетерсің, а? Чекеден, а? Birden olsa daha söyleşiyoruz. Бірден болса дағы сөйлеше өресіз, біраз қымбатырақ болып қат. Бұл телефонды айтып қоғыз емек, а? Ата көз қайырды болады бұл құлындар, ака? 500 menen. 500 менен? 14, 18, 36. 14, 18, 36. Құлындарды қайырдан көреді жүге кеткенден кейін? Жалуаттан көресің. Жалуаттың қайсы жерінен? Өзüne ararlar. Жалуаттың өзіне артырып әлі дейсіңер, акам өзі тосып алады. Sentrinden toz oluyor. Sentrінен тосып аласың, бағы телевизордың алдынан, ака? Болды. Жігіттер, мингаттарды баштайлы. Шеп, жашы қанша әлі бұның? 2 асы болып қалды. Өнерлері, қандай өнерлері бар бұның? Барлы бар, үйір, теке олақ бар. Мұна, сорындары, жоғын жолпу. Бойы 1.50 шығып қала бойы? 1.55 шығатына. Қаншаға бербейді ауыз, ака, базарда ем мұны? 110 көрбейді ауыз, а? 113 көрбейді ауыз. Қанша сұрауат ауыз өзі? 150 сұрауат ауыз, 113 көрбейді ауыз. Телефонды айтып өрәуіз бе? Қандай қылауыз? Ошқа девайын. Ошқан айтып өріңген? 05-9 83 63 63, а? Оп, содаңыз берсін, бір бастырып қойыңыз әкен ары бері? Өрелісі? 113 мыңға сатып байдады. Сондай болған аты. Жашы қанша дедіңіз бе, әка? 2 асы болған атына. Мұна, ары бері бұрып қоңыз әм? Құш палуанның палуан баласы да мұна. Құшакан орындағы улақша отырған адам кейін бұл. Шеп, бұны қанша да отауды шонда? 90 кәм барды. 90 әлі кәм барды қойды қамда? Жашы қанша әлі?
Жазға екасы. Қанша көрбей қойдық? 69 көрбей қойдық, мына. Экономичный варианттардан да, бұсын бұл. Жазға екасы. Өзіне жараша улағы бар мына. Тека улақ, айылдағы тека улақтарға өлет мына. Телефон айтып береміз бі, не қылады? 72 менен? 77 49 77. Нарыр бастырып қоғасайым. Шында олға мұна шақан жөнді бадағы атына. Экономичный варианттағы. Ат бар. Тартыш керек. Так, бұл қашқа атты. Тегіттер. Кезектегі қашқа ат болды. 7-ші номердегі қашқа ат. Данчак. Таза уже полу данчак бұл. Полу данчак мұна. Жашы қанша лава бұның? Жазға 3 асый болған полу данчак. Не өнері бар бұның? Улақ үйірі бар мұна. Қанша көрбет ауыз ава бұны? 110 көрбет ауыз, а? Қаншаға береміз? Так, азырақ қош үрсе береміз. Азырақ қошса береміз. Телефонды айтып қойбайлы оға? 706 менен 87 97 97 17. Бұл полудан чақты қайерден көреміз ава? Үйге кетіп қоса. Нокен районы Рахманжан айылдан көреміз мұна. 5-5-ке дағы кіріп жүрген мұна. 5-5-ке ортаға разнаразға шыға тұрған мұна. Полудан чак үшінде болған. Қалаушылар шалғыға жазғылаға ма. Şu bazardan körkü şulatı gene. Selamun aleyküm. Marş mı? Taksırım? Kirörs mü? Bu bazardan körkü kança zam eken bu? 100 görmedik he? Taşı kança ne özü? Жазғы екасы oldu. Ata kançaga beremiz özü? 110 dorga beremiz he? Paylanıp turgan şul bileyik da. 110 dorga beremiz. Beri vurup koyыңыз, beri vurunuz. Bir görkün göreli. Telefonda aytağız mı, jetmele koyuz mu? Kantayız? Aytpayız ha? Pazardan satağız ha? Nar beri bir oynatıp koyыңыз bir. Körkü baktan alışı bir. Pazarın en bir körkü otlarından birisi şu olup turatın ağız. At canlarına. Boylu. Boyu 1.60'ın üstü olsa gerek. 110 dorga. 110 dorga beririz deydiler. Dağı. Gezekteki körkülerin birisiyim da. Pazarda gözge görüngen atlardın. Bu jaşı kança, akçası kança? 3 asy. Kançaga bermeydi ağız? Soda olduk. 130 kem vardı o da ağzında. Önerileri, kanday önerileri var ya bunun? Ulak uyuru var. Kötesine var. Nar bastırınız şep. Çavuşpay nar bastırınız. Satal bakalım ben onday. Oo. Körtasın var bunun da. Hop. Telefonda aytağız mı? Ne kılavuz yani? Aytıp koyar isteyim. 0559 01 65 ha? Noken'de. Noken'in kaç yerinde oldu ka? Bürgöndü de oladı da. Akbata'da gelip çalıp görüp getiririz dağı. Ben sıraya kalgan sıralarda veririz. Atak boyu kançalaka 1.50'den ötüp da bu. 1.50 ha? Oo, bir yakta. Bir yakta atlarsına görü da olsun. Qaysı? Bu kaçkanı o? Bu kaçkan beri çakırınız hem. Evet, Dilek dostum beri bastırıp koy. Dilek dostum narı beri attı çapılap görü da. Hop, şerge doktoğunuz. Taksırım bu atkanday eken at. Bas duruşu. Kurştay koy, kurştay. Şu at. Az münü özlemesin o gaylı. Bu kança leka bu? Boyu, jaşı. Jaşı жаңасы. Jaşı жаңасы. Aka kaç birasa bir mün? Jaşı жаңасы. Boyu 1.50'den öyle. 1.50'den öyle. Ne öneleri var? Bardır var. Var ha? Teke ulağı. 5-5'i, uyuru var. Moyun jondan gördüsün ardından. Maksasın toçkası kançada otağız ya şunda? 150'de otağız. 150'de otağız ha? Kim vardı otağız ha? Gördüsün ardından Türk'ün buldozer eken da bu. 150 kim vardı otağız? Telefonda aytağız mı?
79 meni. 79 menen 01 08 90. 01 08 90 ha. Ошондо азыр базар канча берип атат мунга? Сода болдубу? Soda болдек. Soda болдек. Мына. Ата кем бар 150ден, чөз. Мен 110 миң берсем, айылда берген 110 миң. Айылдашы аякта агам турат 110 миңге айылдан бербей келген. Кошсо беребиз. Хоп, содаңыз берсин, тынч болуңуз. Канчага бердик буну? 78. 78ге кетти. Кунан булы? Кунан. 78ге саттык. 78ге. Бойлуу экен өтө? Бою жакшы экен. 1.58. Та жигиттер, ат базарда аяктайлы. Ушундай болгон мал базар, ушул мол Google-да, Google-дарда. Воротада турабыз эми. Торпок, башка бир кой, бала бекет чыккан тапкан аракет кылып.